Ndagusuje kandi nkwifurije komeza kugwa neza reka mbone no kuguha ikaze muri inkuru ya none inshuti mukurwa rero nyemera turebere hamwe izi breaking news n'amakuru arimo kutugiraho muri kano kanditse akaba ari n'amakuru ari kugenda akomeje kugenda agaruka mu binyamakuru bigiye bitandukanye ndeko mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru arimo araturuka mu karere ka Rubavu n'abantu bageze muri batandatu baje kuba bagwa mu kiyaga cya Kivu, dore ko aba bantu bageze muri batandatu baguye muri kino kiyaga cya Kivu, bane muri bo baturuka mu muryango umwe. Abantu rero biravuga ko bari barimo guturuka mu karere ka Rubavu bamanuka berekeza mu karere ka Rusizi, aho bari bagiye mu ruzinduko cyangwa se gusura abantu, bakaba baje kuba bakora impanuka bakagwa muri kino ikiyaga cya Kivu, dore ko kugeza n'ubu ngubu byarangiye bahasize ubuzima. Ese iyi mpanuka yaba yaje kuba yaterwa n'iki? Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, ikintu tugusaba ni ikintu cyoroshye cyane, ni ukudutega amatwi ubundi ukaza kuba wasobanukirwa icyateye iyi mpanuka y'aba bantu baje kuba bagwa muri kino kiyaga cya Kivu. Ikindi tugusaba ni ukureba munsi ya video yawe, urabona ahantu handitse subscribe, ubundi uhakande urebe ibumoso bwa telefone yawe cyangwa se iburyo bitewe na telefone ukoresha, urabona ahantu hari utuzogera dutatu, ubundi wemeze ukazogera kamera kugira ngo nitujye dushyiraho inkuru ujye uzibona 5 kuri 5. Nkwaye ikaze. Yes, nk'uko twari tubigarutse rero n'abantu baje kuba bagwa muri kino kiyaga cya Kivu bageze muri batandatu, bakaba baje kuba bahasiga ubuzima, dore ko bane muri bo baturukaga mu muryango umwe. Iyi akaba ari inkuru rero ibabaje ndetse inateye agahinda, aho ngo bano bantu bari baturutse mu karere ka Rubavu bamanuka berekeza mu karere ka Rusizi, aho bari bagiye mu ruzinduko cyangwa se mu gusura abantu, bikarangira baje kuba bakora impanuka bakaba baguye mu kiyaga cya Kivu. Ese iyi mpanuka yaje kuba yaterwa n'iki? Biravuga ko rero aba bantu ubwato bari barimo butujuje ubuziranenge, aho bwaje bugakubitwa n'umuhengeri, aho umuhengeri waje ukabukubita bikarangira bwibitse, bikarangira bano bantu baje kuba bagwa mu kiyaga cya Kivu, dore ko hakozwe n'ubutabazi kugira ngo bano bantu baze kuba baboneka. Haboneka bane, abandi babonetse nabwo bigoranye, ariko bose baje kuba baboneka bahasize ubuzima. Rero bikaba byaje kuba byabera hano mu ntara y'Iburengerazuba, aho bano bantu baje kuba bahasiga ubuzima baguye muri kino kiyaga cya Kivu. Bikaba ari ibintu rero bikomeje kugenda bibabaza abantu benshi bagiye batandukanye, ko biri kugenda bigarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi nkuru rero kugira ngo ize kumenyekana ko bano bantu baguye mu kiyaga cya Kivu, hari ubundi bwato bwari inyuma yabo aribwo babonye bwiyubitse abantu bari barimo bakagwa muri iki kiyaga cya Kivu, aribo bahise bakora ubutabazi batabariza bano bantu baguye muri kino kiyaga cya Kivu, aho hahise hakorwa ubutabazi bw'ibanze, dore ko ari ibintu biba bitoroshye kugira ngo umuntu uguye ahantu nk'ahari ahite aboneka. Byabanje kugorana, ariko bane muri bo baje kuboneka, abandi babiri baboneka bigoranye, ariko bose imibiri yabo yaje kuboneka bahasize ubuzima. Iyi rero akaba ari inkuru ikomeje kugenda ibabaza abantu bagiye batandukanye no mu karere ka Rubavu ndetse muri rusange no mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko ari inkuru iri gukomeza kugenda igarukwaho mu binyamakuru bigiye bitandukanye no mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Iyi akaba ari inkuru ibabaje yaje kuba yamenyekana kuri uyu munsi wa none. Ibi rero akaba ari ibintu bikomeje kugenda bibabaza abantu benshi hano mu karere ka Rubavu, dore ko abantu bagera muri bane bari baturuka mu muryango umwe, aho aba bose baje kuba bakwitaba Imana baguye hano muri kino kiyaga cya Kivu. Hakaba hahise hatangwa itegeko ko ubwato bwose buri mu kiyaga cya Kivu butujuje ubuziranenge bugomba guhagarara, dore ko bugenda bukomeza kugenda buteza impanuka, abantu bakagenda bahaburira ubuzima bitewe n'ubu bwato buba butujuje ubuziranenge, dore ko n'ubu bwato bwarohamye bivugwa ko butari bwujuje ubuziranenge bwo kuba bwakorera hano muri kino kiyaga cya Kivu. Ibi rero akaba ari ibintu bikomeje kugenda bibabaza abantu
abantu benshi bagiye batandukanye, akaba ari ibintu ndetse binababaje byababaza buri muntu wese. Niba ari ubwa mbere rero ubanye natwe, nta kindi tugusaba, turagusaba ikintu cyoroshye cyane. Reba munsi ya video yawe urabona ahantu handitse subscribe, ubundi uhakande, urareba ibumoso cyangwa se iburyo bwa telefone yawe bitewe na telefone ukoresha, ubundi urabona utuzogera dutatu, ubundi wemeze ukazogera kambere kugira ngo inkuru tuzajye dushyiraho ujye uzibona 5 kuri 5. Reka dusoje rero twifuriza bano bantu baje kuba bagwa muri kino kiyaga cya Kivu kugira iruhuko ridashira, Imana ibatuze aheza. Ciao ciao, wakoze cyane kuba natwe, bye bye, hasta la vista.